aba nibajangwe imihanda okusisikaira icyumbagize emirimo myingi kandi ho n'abari kuvuga ebyiruka nibakyerizeyo kuteganisibwa munongo mbere bw'enjura hine nkaho kutwara kasitoma ahinda atakushashwire idawutera nko mukino mushikamizi kasitoma aragahagenda atakushashwire naza kutora umuntu bakushaba umutwara nka 10 uhendero nyura amashita ga rwenda imihanda ekyerizeyo kusisikara harimo ogwo mu kikara Tutsi Nyancwamba omu station hamwe n'endijo for example nka streets ebikubo kikubo cha station kikikara Tutsi imihanda ni mbi munonga tukumanya oba nekorwa town kanso oba nekorwa district konka ari wewe no kujunanzwe imihanda ejo ntuyenda obuhwezi tuyamba hande ejo nesiteganisa munonga abo kubana baba bamara koze hati otomere byondo bigwa hari piki atoshanga ngo cyahita kugira ngo garuko yozi atoshanga ngo mugiga yakureba warwa koze tibine taneso nuwo mazira kiratoje abeebembezi ba tauni kanso abutugambireho nabo nibeegyekyereera enshonga eja hanje rero kugwa nyingi hamwe na budget nche erukuhebwa tauni kanso ejikukora enguuto konka gavumenti ekatusindikira sente kurabira mu road fund miliyoni 10 ezirya akaunti twikirizana nka kanso ya musente zo zatusindikirwe zabandi tuziposesa omumyanya ejo na munonga isisikire munonga je muhanda tuzizwa mu mwaka n'ugumwe bakabwenjura kandi n'okujirira umuringo gwerumu enjura keizire yabasabwa kakushisha kandi umubiro gwese bakubita kasisikire omuganda makora Abatuura mu wodi ya Ndebo omuri Kagango division omuri Shema municipality nibetomboitira kanso ya Shema municipality avar kugira ngo baremerwe kuzika emitumbi y'abantu avar kwiha omwihanika hamwe no kwotya kasasiro zibashange kigere cyo muntu kigayiguru obwe no burwira abana tubakabura kuza kukireba embwe zitu nizo zikuriza zikabakurrayo embwe situbere kutunga embwa tuzatuwakiza habunga zikaburi abo kubazimanyirire mitumbi eyiba kureta kunuye mu mitumbi ecurinyika n'isete bakwata kisinde bashweka embwa zikanze bakurura ziri kubarira so mbwe tuyino busasi ahabo kugira ngo oburwire nibuze kurgaye abo kwenshohere kurga gona nko kwarebe zone farms eshohera of course zabazirya nizergamurambutse sikabura kugenda ahananka handi Abatuura nibagira ngo kusingayo kubatabura no kugira ngo abantu aba nibazikwa haruguru y'izuba ryabo tumbe bakureta bakabita kuri ruguru ayiba emerango yona ayiba kwitire kunu ya hanze icyo tukaganirwamo ntabwo kinuko nasi abantu babazika hino mutobazika hino abantu kuno yita karizeta tubakutwima miza gatapu bakatwima za nayikondo na nobuzibo bwito butwaye kikurra obuturu kutahaho bakareta mitumbi bakagito mu rubaje rwiziba eritu kutahaho ona shitwe nibenda tukoreki twagambaho n'abakansara konka batugira ngo bakagamba byona byabe byabusha imitumbe rya higuru nezerera abantu babazika higuru abantu bitoye mbakugwara twagira ngo ndebo twimita karahango munonga mbwene je mitumbi yona bagitware ndebo konka cyanshasha kunashika ndebo nikashange mitumbi nibagita hino muhanda itakagitu municipality bakarupanisa batamwe choki mbwene hatwantushaba government etuyambe ejiro kuyatwera tubase kwindura itakeri abantu aba tubase kubazika omushicweke kindi government kunuya ninde bitakarira hango munonga abo kubure byoma twara bito time ko gato rede tukandikira yumra ebitushire byoma so ntwedakiriye ngo muhanda bagarika batware gabeji area n'unje etakuja kunica umuntu wena. And it also happens to be an area where kuzikeja abandoned bodies and health limits zito. Gasha kwa Anthony Twine na Maiko Twachire.